Zahalamare Wagarella Sojina Wabu, Iwaguma Bazahalamare Wagarella Sojina Wabu, Iwaguma ya, Bazahalamare Wagarella Sojina Wabu, Gana Waguma ye. Diabetes nye sukli dolele nye dolele de kai hedia funa megbeto pomia le Ghana gudu. Zigedia amu menyana be yo le dolele afe asimo. Ke ame yo ha nya piafu gba ochogbe le koji yi me hena dolele anwu chichi le miafe amugano tomia ejebe amegedo lia sukli dolele le manya me to ofe agbenono me megede ho municipal hospital. Hewa jadodo toke pele apeno gifti nkansa amenye donojikpola ofe nunola deka le diabetes unit le ho municipal hospital ede jesi nu inye sukli dolele nu ike hia sukli dolele ve pele ale ike miawo hafi achi sukli dolele nti kude sukli dolele. Okay, sukli dolele la enye dolele ike le hihie megudula eva zufude na mekple tame bubude amegedeji nemi be sukli dola mine gbogblo pede kwebe amepe nududuo kata odunala amenyinu yomi le yoyo be suka epe ntina elemi epe ntina meta na khona amenyinu de edokweme azana dowawaola ya mile gbogblo be sukli dola me kenane le mi epe domemi yo na be pancreas le yivu gbeme epe doda sinye be esia kemi dunula ejona chido yo na be insulin mala a ujebene wanuka ne for sugar lu amenyinu oko ide ntina pe la kusi ogbo fi ke hiana amenyinu a insulin ezuna na be safi ahu ntina pe botru ke amenyinu kata uyide fimi bena amegbeto azen akowado alu akowanu ike oje yivu be energy annabe miata akowa mi afa nusi anu ike mi dibe miza lenkeke blibola katame Ken we go hena sukli dovana mejila gbala amepe jojobe amedola ojiwela pancreas alo nu ikele doma me jona chi akunu menye dodru ebe na jode yuji nene ma lo fe jojo me sigbe ma wa yo handana ta amero ho echu jojo me amero chela nu me kufia be cho pebla ne ko inala amepe la mepe ka o wa de diaje onte ta 40 years and above la atanwi aho nu ya sukli do alo pe sugar atanko ijime bubu chenye be ameike he epagbeno no me sode dudonu le nduduo papaji alo yivu be lifestyle enuna hasesen enuna cigarette enuna edunanu zame le ezatitina afi edunanu anonu viviola nenem nu makata odena funamia pe ndudu enuka GIT alo ndudu jipola le mia pe domea edena fune hey ewana bena amema no onuna hasesen pletola hasesen ola oglena nu le mia pa clan wo mawa aklan bena wa store sugar tane sugar pe no pe velia ike ne osupole ofe vume o jebe never bede ne no pe meli wa yola henya aklan pe gbeglan ke sugar ba do de ofe vume velia yebe ahasesen kiela egbelena nu le mi pe pancreas emu edoyo ke de na insulin edunana egbelena nu lo wene na echiema no dodore jijeme ike mu o hiana ope ntila ta webe le pedo megbela amemala abazo sukli dolela bubu chenyebe miona yo be risk factors obesity alo me o ke lolo chome pepe lo si apopo onya me kwele pepe nene mmema ola ami dodo kwala mele podo me mi afe insulin na me wana dode amijio ta amema ola le pedo megbela ni mele gbogbo ba me sia me ke lolo kwa sukli dole unka kene o pe lolo me lolo wu ele kekeje le mi afe jijeme nu la miona be obese people
nenem mema wala yo ha wata aba po suklido bubu nu ikenye particular cause of diabetes la memenya mi matanglobe emuedu ta po suklido kakela risk factors wole yo ya yo mele bubu chenye amefe fome eno na amefe fome me ta le fome do mela nui ka def na mepe pancreas me ma wa don nui do la ele fome ma me kakene risk factors yo heme yo dongo na be chichi ahasese nunu pletoto ukata baba kupu aba webela nenem nu ma hemi yo na be gene ke le fome ma me a weba me data nko sukli dola aba torepe nono me ke amema pe pancreas maka wado de dodo nu na bele keke ma wu ebe ne wado ke jesio wa jejeje no lela ke mi akpo jesio na benuka chinunu kaba za no chila abradu do hanza no bradu do zanchela akpo bela amiela anu gege alo ablo mule kekeje nene mema hala no jabila abiema ku no bradu dola no be abradu do pop le do kwesi akpo be asevivile malona do peda ingbala adidio wa fohla adudo zan the same way la ne sugar le kokola amia globe o yipen kuji wana be odo ajujo deji imele npole didifo unless amia terrain afi akpo ejesi bubu hanyemela amia no le la globe ba si kuole yite alwa yi de gasi pele afo nai alwa fo le juhui bubu chenyemela amiela agbojo le nchu alonyon me ha ta jesi vovovo le sike de fiabela ame ene sukli dole fudena medela ajela mi un ka keke we do ngopa hemi atanko do peji nemi ka do ami epo le koji a enyebe adudododo kaba chinunu kaba plendudu kaba pe la kamia afia chi eya afimi atanchi diabetes noa ejeba mesia mela nesoro le ike wa va koji adudu pepo dolele bubu oche nyimengolobe nyimeglo ya dolele bubu ha watan defuna mi pancreas maybe diabetes mela obe kumemo o mele obiso kakela eva jedo de pata le eva jedo de pata enokoji avu la vuwo ma afi eva hayala nenem dolele kuchechola o affect be pancreas ta nenem numala ata webe amedepe sugar ata vazu diabetes pola ke ejebe mi alebe na mi adoku check kaba mi ma to be mi ajedo afi ava koji bubu chen mi ampo mi afa ndudu oji nwe mi adunu de gameji ple dodonu amesamela ejebe ne senkume ne po dietitian no plan no pen dudu nu yo ke ojebe na du zito gberika ojebe amesame ne dudu quantity ko ojebe na du na wo pepepe me ekenyi madu atovo na eke ameda du ta ne po pe dietitian na a plan dudu pere nwe a make sure bela nu yo ke adula onye right quantity and at the right time ka ijichela ejebe mia na ba America de kawa mia soro la odu na mia pen local food amanwe nemi dasile nu toto enu odudu nza akpa mia jagbagba ha be mia avoid examenu dudu alo nuka nu pepe dudu examen zantitina amedo wadbe ni omi fufu mesebe we Ghana teperela ne vasra opole blue nitomela ne gawie veche wato fufu na wa mi ta nenem nu pepe ndudu maola mia avoid ukata ke mia pe lifestyle che mia megede la mi vazu tepereka no lauza de nkubuwi ta eva webela mi mezona azoli na bele ke mi zone chan ke mia jagbagba be mia avoid mia be sedentary lifestyle ne na be ni no na tepereka odidina ne lift mizana la atanza staircase akolia aide office alola I make sure la exercise ope nuka la mesefefe wowo asugbo de you have to plan it alo adwe de doku ojibe ibe la mesefefe ola ya we de dodonu la gbalenu la mi be jebe na wezi ton le kosira me kakena me da atanwe le kosira kata me exercise alo la mesefefe wowa bubu haijebe la atike yo kata wa na obe sukli dole nwe alo sukli domele nwe alo dolele bubu dele nwe unawa ejebe na no atike yo kata ne dodonu ple dele keke odwe na obe na no eji manu atike enu evoa nen bubulele wa wala me gbugbo vacina ofe doctor ya won to ebe wa atike ko nwolo na ita yi nto ya yi aba wa self medication na ya chemenyu egbele na ngede ile mi anwu ta nenem nu yo kata ne mi zoreji pepepela mi ma po sukli do alo sukli do ma defuna mi akpe
Zuopefia, Komi, Seshi, Amuganu Tome, Ghana, na Top Africa Radio, Hamburg, Germany.